bana banzambi disanlel yani kunu di mbwane tu di filai ni misuka ni mioyo yetu muchikondo echi tujituvulugaba betu bonso bagatushia yo bana banzambi ngasa ni ditalala di kala nenu konskunu dinui kalangana mudine ja Kristo Yesu mkalengo wetu amen. Diani ndi mwambi kapombo mutamba mwambi wa mishoni yakadi babikira kwetu APSM, American Presbyterian Congo Mission, Église Presbyterienne au Congo katika tataka mbingalana mbulobo wa Canada anumu yeye ekalezi omu. Lelo wamatuka sambo mbo ngondu mistanu bilonde shele bulongo di bwakadi diku ani famille wa papa Remi Chipamba mukoma lwendu ngulongo lole bwakumvuluka bwalba yeye wakashiyana netu mumatuku 15 ngondo mwibidi udi mushal kunyimeu nungulelu di kujaga di longo lola ku bwabobu ku tendelela ku Washington DC bwa chivuluku di chandi cha moyo wandi mushindu akadi netu munkachi mwetu malo onso akenza yi nungumeme fana kumvu bwalwebu yeye bu mwakadi representant wanyi babu ngontu bamanyi bimpo bwane wakadi mulongishi kundesha migala kabidi representant wa Église presbytérienne 31e communauté presbytérienne au Congo ani au Zaïre ngo mushiane ni bulobano mu États-Unis d'Amérique nungo na kwambene
Neme kabdi neto tendel na bopo pamwe bakuvuluka tatore michipamba komulwendo nibakushia di kujanji munda mwa chanzi cha Nzambi banzambi aba sambe barba yewdi musambi mulele na bakuvulije bwana yewdi njelo di bapabulo bonso baye kakwena muntu dushala ni mo chendelele mwishimo julu diba karibu mundu malo aja kwa tabantu kaina pangu kulwa makelela ukabidi waditano akupete lumulwa mukajoma kunyanyi kuchikava mushana ni buloba nunkulelu wa disambombo bakumishika mamuntu bakabongo jetu uditu shaka bidi munda mwa chanzo cha Nzambi bwalubwa eudi njelo di bapulo bonso baya banzambi asamba bonso badi kwa kaluseka lwa chikapumene bameni kudi mamuntu mbamuya kikutai bonso tufiyana kabidi bokutambu kusamba nanga bwalubwa chibilwechi lelweu chaka chilongolwela tatu remi chipamba chilongolo kudi diku jandi nongutu samba mamuluta bwa kumumenshene kenen kayandi tudi nende mumilombo mbikondi byonso ne bamunzu mwandi bonso di bashalo amanyi bwane tatu chipamba kuya munzu bumwatatu bakuikisha bumwe kutambile Yesu nku tulima kokula muchikoso bwane yeye wakati mulongesha munene ulongesha kundesha ulongesha kabidi ku Université pédagogique de Wakanang nko musoga ni moyo wandi bikisha muditala la mabudi bansantu bonso bikisha nko bamana kwamba nungune tulombe Nzambi kumpala kwa kubala di Nzambi di jakadi balongo lola mumukande bakadi balongo limikande isatu kadime mena kusungula mukando mu Yona chapitre 19 verse umutono kudi sambombo bwalwa katendu shala mutanchu mulo bwa byama kabiene bitupesha buko kashabu nunko netu bale edikumpala nito anjukulomba Nzambi tatu Nzambi wa mkalengu wetu Yesu Kristo tudikumpala kwa katataka tubigele dini jebe bwalwa dini jebe di ditambe mena onso amunshi majul ne diba chikondo chitu dibinye gimitu yetu bwalwa toku itabuju bwa toku tendelela bakuvuluka malo amoyo watatu chipambere mi mukwenzi juwe bwa mudimu matuko akadi munshi majul ne diba nungupato abajilana mukanda Nzambi wetu tubamani yeyi wakumana kuya kadi mbwa kukole shimichime ya bonso badi bashala nindi kujandi anyi bana betu bonso ba mukiliso badi makututelejo bamani neudi njelo jiba pablo bonso bayi nungu tuita busha kabidi bwa kulomba bwa diku diamane tu kalal ku chikapa bwa yeyi wakushi yanganane mwena kwandi mamuntu makabong muye munjilo di ba pablo bonso bayemen ubasamba kabiti tutukulombo bano kangole michime ya bansantu bebe konso ba di tumvalelwe di tukwachish di tukolesh kumyoyi batumani meya Yesu Kristo achijimalel ton chendelel tutukulombo nunkumudi ndia Kristo mkalengu wetu amen. Bana banzambi netubala mumkando wa Yona chapitre 19 verso mutono kudi isambo michima yenu kai zakadi
nuitabushe nzambi nungitabushe meme kabiti. Munzu bua tatu wanyi muji miaba yabu ni ya kuikala bubualwebu kabu yubulelela nakadi kunuambila. Nenye kunu longolwele mwaba, binanyi ne binanu longolwele mwaba, nempinga na kabidi nenu angate kundi meme mwine. Bua kundi ngikala nenu nuikale ku kabidi. Nujiba manyi jila wa kundi nya. Toma wakamukonkane. Mukeleng katwene bamanye kuwaya. Tudi bamanye jila kudi kunyi. Yesu wakamuambila ne meme ndibianyi njila ne bulelele ne moyo. Kakwene muntu jumo ulo kuditatu kaimwanze kulua kundi jambedi. Ndi njila bulelele ne moyo kakwene muntu jumo ulo kuditatu kaimwanze kulua kundi meme jambedi. Amen ya Kristo. Amen. Bumwakaji mufrila mbuloba bwa Amerika ni teta kubala mukando wa Angle. Bantu badikoko kapiti badimo kumva. We are going to read in Gospel of John, chapter 14, verse 1 to 6, in Jesus' name. Jesus comforts his disciples. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. I repeat verse 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. This is the word of God. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ndibiani jilabulelela ne moyo. Nungo netwimbe musambu wa bonso, musambu utokwimbe muchona chanana wakati musungula mukabidi kudidiku
kadi bumudi mwaba utudi batega bwadidi anzami na kwamba netwiba musambwewu udibana kilisto babungi bimba numudi chikondo chane munzu mwatatu mudimiaba ya bungi ya kuikala. Netwimba musambu jamba twimba bwaluselu anzambi musambu au udi mumikanda ya nana twaka de twimba mu menonite mu chant de recueil udi chant de victoire mon français udi 298 bientôt Jésus va nous prendre. Nungo muchiluba ujamba twimba bwaluselu anzambi kadi na kwanga tuchona kudi bana betu bedi bimba muswahili nunguteto netulonde kabiti. Bimba ibwa lolwa Yesu na sawandi kutudi na tulongo lwela mwaba nenzubu milengele matwafika mujulu onsone twikale nedisanka patwamona Yesu netumwimbile misambo patwenda ulwendu lwetu michima idikonso majika matuko etu netu yekulu kwende patwafika mujulu onso netwikale nedisanka patwamona Yesu nemwimisambu. Netumwenzele mudimu twikalene inanga patwamumona mujulu netusanke bikole patwafika mujulu onso netwikale nedisanka patwamona Yesu netupenyangilia patwafika mujulu onso netwikale nedisanka patwamona Yesu netupenyangilia. Eyo bana banzambi tokubala mumkanda wa Yona lumulwimpe lwakafunda buku di Yona ngo tokubadilana nedisank toma wakamukonka ne mukelenga twena bamanye kuwa ya tudi bamanye jila kudi kunyi Yesu akamwambila ne meme ndibyanyi jila ne bulelela ne moyo ndibyanyi jila ne bulelela ne moyo ndibyanyi jila bulelela ne moyo nungo di tudi mokukwata dilolwedi Yesu uji uleja bayidi njila anyimu mushindu mkoptu mwagwamba ne Yesu uju kangula njila Yesu uju uleja njila
Yesu du manyisha bunjila. Jésus ouvre le chemin. Bana betu tudi batuishi bebonso bwase kakwenda muntu udi mokuye kumwaba kayimumanye njila ujiye wiye. Ani njila ujine bokufichila. Misango ya bungu na shumuntu sukuye mumwaba kampanda kumpalo jumayi bajumkongono ujumumanye njila menanyi. Nungu muntu fadika yimumanye njila uji wiyila muchumu wandikene ni ditalalo muchumu ende ujambu ane meme ni mpambuke bwalu bachenda mumanye njila. Muntu unakengela nubwana bamuzu luile anyi bamubu luile. Mudiba mane revele bwane tangila mwabu udi mwakupichila bawo kufika mwabu kampanda bidi udi mwakupichila munjila kampanda njila kansangu. Nungu tangila Yesu mumana kumanyene meme nganjinya kwa tatu ngadi mpinga na kunaka fuma mubukalenga butu akadi ni tatu popa mwe. Nungu Yesu jutala ba yidi bandi juba mwana bobu michima yabu mibunga mebwalubwa. Ujuba ambile ne meme chena ngikalana kabidi nenu. No michima yabu yakadini jibunga mebwalubwa mujiwa ambasi. Michima yenu kaiza kadimu itabushe nzambi nungi itabushe meme kabidi. Nungu michima yabayidi yakadi ne dibunga ma. Bwalubwa yeye wakabambile ne meme njinya. Nujiba manyi kunjinya nwenu. Nungu bajiba tamile mchiko sune toma uju ambene mkalenga tetu katwende pa manyi kuju yes netu manyi mushindu kai. Nungu bana akaji mbala bwalo ngamene bikondo bionsu biakaji basombe kabava manyi kwa gafuma Yesu anyi. Bakaji ndite kemena mudia kumanyi bwane. Malo mujulu netu ya mujulu netu jibumu kajikaba yibamanyi mushindu kai wakaji bini bokufi chila bobobu kuya mujulu. Yesu juu balaya meme nkanjinya kanwena numo na kabichi. Inya kwa tatu wanyi ni kwa tatu wenu. Bwakundi meme ngikalanga na nwenu nwikala kukabidi. Nujiba manye kunjinya. Ungachi mwachi sumbu mtuanu bantu boka batupa skwele makongo toma ujueli jikongo na mkalenga tuwetu nitumanye njilo uya ya mushindu kai. Nungu giva jelege tumabeka tuendu shala mutanchi mule na kusa mkwamba mchikoso bwalu njiji tubantu babungi tutambu kujumvu misangu yonzo. Njane Yesu juju bulu la kujibayidi buye yibunjiles bwalu bwa matu gonso akadi uyisha bayidi bandi. Wende nabu bambile malu wa mujulu bakadi batekemene bobo kuya mujulu kadika bakadi bamanyijila kai wakadi bunu boku pichile boku fika mujulu bumuna kwa manika kwena muntu uju mogo ifamu abaka yumanyijila uju upichila nashi. Nungu bayidi bakaja muni disanga jagu iku jitatu kadika bamanyi bwane boku iku jitatu tutu pichila njila kai. Nungu mundi bago abu kaba yiba panga mogwela magonga mukalengo jutu ameni tubamanyi njila utu jituye. Tubamanyi njila uyaye. Nitu mumanyi munyi. Bikala wegwena mutu ambilende. Nungu Yesu juju bulu lo bambile kujibune kadise. Nujana bamanyi mogwe kujitatu kani bamanyi njila unu jumogu fichila. Nungu meme njila ne bulelele ne moyo. Munjile mkimu jumoyo. Munjile mwine mkimu jibulelele. Ninjile Yesu juju bulu le ye mwikala bunjile. Nungunjile uju mogu tufikisha to ni munzu bumwatatu. Uju ambene meme michime yenu kayibunga mi fatufu. Njinye kwa tatu wani kwa tatu wenu kabidi. Bubalo buka buibulelele meme naka jikunu ambila. Ani chaka jikunu ambila nabu. Bwala ka buena bulelele. Kadi bwala bundi nu ambila bujibulelele bwakunji meme nye bwanwenu nenu ikala kukabiji.
kanu ene no mona kabiji no jiba manye njile bo nyai kimunga butu to kwile bwane nungu bidibi gengale twetu mwishu mwajulu ni diba twikala bamana kumanya njile bwane fikale chikondo chikumbana tumona mwakupitas bwalu ye ukujibulula kutuji bwane yeye ujinjila nungumya byonsu ni jinuika langana muntu ni muntu amanye bwane ukaji mumanye njile wanyi bwa ye kufichila bwa mushindwa pagombana chikondo bwa ye kufika kujitatu tudindi tegemeni dimba bwane pakadi tatore michifamba ni moyo yeye wakamanye mwaba wakadi ni bwa kufichila bwalu wakamanye ne kiliso jimukalenge ni musungi wanji yeye wakamuita bujo matukonso moyo wandi bwalu wakamwenzele mujimbabu ngitudi banye bwalu ebo nungu wakadi wenze nungu bwalu wakamanye kinjile mwinas bwapa kumane chikondo kimeme kumonu mwakupita jile ujana mukilisto Yesu men nungu bwa yeye kuikisha mwabu di bansandu monsu bigishe bindi lijitu kwa aji pa di ngonga ujile bwa bonsu bakadi anjila nebe diba mwita buje mene batuetu tusangile mumatutu nungune tuambana muchikoso bokusamba diku jatatu chifamba nanga tuvena kudi mamuluta bwana mamuluta we uji mumanye njila udi tatu muyi bwalu bwa bonsu wenu nwaka diba yidi baki list ne we uchi di muyi wa kilisto toni katataka mubwana bwebe ne bununu bwebe nungu jumana kumanya njile bwana pa di chikondo chikumbana se we unupita munjile kakuyine bwalu jile mulelele mena uji Yesu Kristo kiku jibulelele kiku jimoyo nungu jija Yesu Kristo jiluala kunu didi bedi bwana michima yenu ka yisumpa kanyimunda padovo bantu bajibasumpa kana bantu bajikaba inidite kamene bu mujipolo wambile bene Tesalonike wakumujilu mushabita wanju mina invest jikuminisa totondi kujikunu mwanda mkulu wambane katwene basa nubunga michime yenu waba bajibalala mutulu mulufu bu bantu bajikaba inidite kamene wabitu itabuje ne Kristo yeye wakafunu wakabika kabidi ni twetu bonso bajibamuita buje pajila mpungi wa nzambi neto angachibo mumatutu bakafa jambe dini babike nungu twetu neto angachibo nene tusangele nabo mumatutu ame ya Kristo nungu ndi mutu ishibo mumuchimo wanyi bwase mamluta wewe wakwenzela nzambi mujimu ne babunga tudiba manyi babo alwebo nungu muchimo webo kawene mwakusumpa kana kwene mwakwelangana menju bwane bwachini yeye wakuye nchikondo chakadi nzambi mukumba na balba mukumba jubwani yeye ujini bakuye nungu yeye wakutatene kusama nungu hakukumba ne chikondo nzambi wakwanta musuko wandi ni moyo wandi nungu bwabyo bibikisha mwabo abansantu bonso butu dinabo mbakukulombela nzambi ni kulombela bonso ba munzu mwebo ni diku jebe jonsu dijima tulombela nzambi mbwane michumaka ibungami balu bakiliso ujinjilo wakujibulula kutuji. Je disais que notre message d'aujourd'hui dit ceci: Jésus ouvre le chemin. Où il est le chemin? Jésus montre le chemin. Un chemin par lequel il faut passer pour arriver chez son Père. Cependant, celui qui croit en Jésus progresse vers la vérité et la vie. Il sait qu'il pourra lui aussi demeurer avec le Père, comme Christ. Cette confiance écarte les troubles et l'inquiétude de son cœur. Jésus accorde aux siens la force de son esprit pour leur permettre d'emprunter le même chemin que lui. Jésus accorde
aux siens la force de son esprit pour leur permettre d'emprunter le même chemin que lui. Yesu ujupesha ababonso bukole bwa nyuma mwimpe, ababonso bakumwita buja bukole bwa nyuma mwimpe, bwa kubapesha imushindu wabobu kumona mwakwanga tanjila uji ufikisha bantu to nekuji nungu ame ajatukolesh mamlut Yesu Kristo ujuamba meya kanu bunga mejimichimaye nungu tu bons badiba mwita buj. Cependant, celui qui croit en Jésus progresse vers la vérité et la vie. Ababonso badibita buje Yesu baji bajunda benda batangile munjila wabulelele wa moyo. Jila wabulelele wa moyo wudi njila wa Kristo mena. Uju wikalangana katataka. Bwana patiji bajikumbana neto sangile. Nabu bonso bakajanjila kumpara kwetu. Ngwa meya to akadi basiku samba ababetu bonso babelebele mwana muntu mwana nshe wateleje biebe. Nungu tu samba kabidi jigu jetu jigu chikapa. Nungu tatu kalal. Udi mumanyi bimpe bwane udi njilu juba pablobo bonso ba ye. Ma muntu mba kabongo wakuya kujimuye wewe kabidi neba kwa ababetu bonso ntueto netu vita munjilo. Benangiliso bonso tumanyi bwane Yesu wakujibulu la kutudi. Wakudi leje ni yeye ujinjila. Tuaka di meso tuaka di bitai ka tuibamenyana bwane netu yenzambu jumujulu kadi mushindo kufika kuji katuaka di bamenyi kadi Yesu jujibulu la kutuji bwalu jumutu nangu amene kadi no mokutata michi mayene fatufu bino asubo kunjila unu jumokupita boku yekujitatu wanyi no pichila no munjile wa Yesu Kristo men kimujumoyo kimujibulelele nungume ya kwachi bene Kristo bonso nyabe no jinwikalangan mujine ja Kristo Yesu mkalengo wetu amen. Nungu netuimbe musambu ujinomba lukama makumi atano ne umubumu akadi bena famille balongo lola. Nungu kato akadi balongo lola bisanji bya musambu unash kadi netuimbe bonso njibamanye sambu ujuamene zambi kala pepi nepe netu imbe vesi jibu munyi vesi jibu itano netu imbe vesa wakumpala ne wanshikijilu totu imbe vesi wakumujulu ningo vesi mwinaye Zambi kale pepine be akula mebilengele akupe buko letone patwa monangana kabiri patwa monangana kumakasa Yesu patwa nangana zambi kale pepinebe verse 9 zambi kale pepinebe akwipachile satana akupedisanga tone patwa monangana kabiri patwa monangana kumakasa Yesu oh patwa monangana zambi kale pepineve tromba inzami
Tatu nzambi mkalengu wetu tudi kumpala kwebe. Mbwa wewe wakutukolesha nidi ya mumkando webe mene bwane. Wewe di njila mene mulo munkachi mwa abantu mwanga tijine ja Yesu Kristo mene. Tukabu mwa kuyekudi mujulu mwinamu katu ibamenye njilo tulimwa kubichila. Wagadi nabu mene bayidis. Uje nabu wende nabu. Bende ni disanga bamenye mwana wanzambu di munkachi mwetu. Bambile ne nakufumu kuditatu. Kadi bwalubu mukaba kadi bamenye njilo. Yeye ubala yetatu wetu mpinje bedi bakonga nene tumenye njilo kudikunyi. Ye ujuju bulula kujibu amene meme njinjil. To ask dilanzambi bwalu bwa waka jibulula kutujitu eto bantu bwa tumaine. Bitu asku fita munjilo wakuye munzu bumwatatu bujibikele tufita kuju wewe Yesu Kristo mkalenu wetu. Nunguji ye di kolesha kabidi michima ya ban betu bonso badi bafuishe. Nungu nana mukaju amulufuila mamu luta chipamba. Wewe wikala musambi wandi mulelele bwalu bwa busambi bwetu bwa chitu chifi. Tulombela kabdi ni mwane tu mkwenzi juwa mujimu abelo jitu. Yei wakwenzi mujimu mukole mchikondo echi bwa kukole shana hapo kabdi kumei. Ikala nzambi wabu. Ni wabonsu bakufika bwa kusambana na abu bwalo kamene. Basambi babantu badi indi sanka babobu ni basambi bwa kabdi momo. Nungu masanka afuma kujibu. Hata mnungu tutushaka bidinzu bwa mwane tukalala bwalu bwa mamu tumba kubongwa kushiyana nabo. Bobu michime yabo edimi bungama kadi tuba kole shibamba ni michime yabo kai bungami bumwa kutambila Kristo. Bwalu bwa netupita munjile wu bwatu tukuye kuditatu. Njile mene ujikilisi utaka mna pita buja. Nungu ita buja milombu yetu ya jitu kudionsu. Bujibene shijetu. Katata kujiye ujimanyi mwakunu lama bwanenu kanulenduki. Ne ujimu mwakunu teka kumpala kwa butumbi bwandi ne disanga dinene kanu yichile. Kujinzambi umwepele musumudi wetu. Bwa Yesu Kristo mkalengu wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi. Kumpala kwa bikondo bionsi ni katata kane chendelele. Amen. Yepoa anu lame anu sankishe. Yepoa anu lame anu sankish. Chindi dimbi chatatu chupambe remi chupambe mukomo lwendu. Que son âme repose en paix.